Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, tira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyang o kasalelye rakat o karaspacho nan programen Rahnwet nan Pohnpei. Yay programen kabese rakap iragasampalakan mawiwiyawi taban wiyawanan wain Pohnpei. Ariya mona chpan pachoyan nan programen kabese nan suksech. Yakoneng yen chiang kiyo ya chinga sakaratan kay paniyo wow. Don malan wow arakso kon Pohnpei yu. At chingal sakaran wow laban kupuran isanan kan ko. Wan kisabal madlekan nanalaknan kan yay ko. Wow choror toka sabal machay kapna and wain Pohnpei karyawan kapna. Speaker, Vice Speaker o chawakan chorus nan 11 Pohnpei Legislature. Bacawan wawan ki son ko pong labalab. Samora labalab sila pen momot sokan o bacawan wawan ki sabal marchon way unsak. Rahnwet way sabal man kaya so mga bukchay nan bilew kachin kasamo. Od kasampal Mr. Enric Stevenson me uya Election Commissioner sabal machay of sinususlap FSM National Government. Ay suksech pan bacawan lukat Mr. Stevenson and kak sakarachon way ni aralap iragasampal me bachokanan men kay Rahnwet chingalanso. Kailangan program director. Kasambalan ay badunan radio station Rahnwet po yan kak. Amawa iban patrangotra sakaratan wawan po gianso. Yan kak kawewe ira kay me anane tonu suskanen wen Pohnpei en wewe ki ong sus makukoto. Kalanganin ko mo Mr. Stevenson area kumtola o sa karekachon way yat me usus and Congress pan wayaw wen Pohnpei nan parwatch. Usus mektail pan ususin Congress par riau Congress and pan riau pan yawi niare week pan water wog mass payo riagat riasak lema. Kalangan ekak sensal kulok tepe mewasan suskan pan richta o richti. Kalangan wasan sus koros pan ritta kulok su ne maisang o ritta kulok lema ni saudu kita me ban dauli ki kulok lema ni saudu ma mia saunu sus leledo mon lema apsai ka puyala rai sus pueki tiranto nu sus me leledo mon kulok lema uya tra rai sus sota moi me leledo ni wasanu sus muran kulok lema ren yang sus. Kalangan kompilka sawaski is makakyang sus. Kalangan makakyang sus Israel me register te atarai kilikilel nan bukan usus en arai wasan usus kan. Israel me uyasa usus melel a rokoton usus ni rana ususo atarai boksang nan signature list o ne Israel election board kan inanen wewe kin Israel. Israel ban data unlisted abdabit o kaula mon Israel ban kakyang usus. Israel me somau me pagita me Israel men yang usus ap soto kaklelang nan Israel wasan usus. So usus kan me mimi maslikin Pohnpei me pagita me Israel men yang usus ap Israel usus kinuyawi nan mail. Israel me koko sanawai me pagita me Israel men yang usus ni special polling place na Honolulu. Correspond pagi ita Israel me check me awai wiya Israel wasan kosan melel o Israel mimir nan list na awai ansa urai election board na awai kan we kin Israel sang nan usus kan me wiya wiyer koto tuwe ta Israel me kosan kuam me menyang usus ap Israel udan pan pagi ita me recheck me kuam ya Israel wasan
kausan perabat o atarail mimir na listen kwa men outerail kan kausan ni kalaben Pohnpei mia nain ewe municipality and taken likin Pohnpei o wanu sus agay minan beber o ewe mi berakia so nusus kan nan Pohnpei proper me pakita me Irail panusus ni ewe masanusus teni ko pasilu me konop daong ewe Congress election district silu me mianan Pohnpei o so mau kan nanimon muni pan mui ranyang ususo mia me ko kia bali ai songan ton susukat makakyang usus kalanganin ko mui Kompilkak segera kecion way mamia ka santimeter ke sainen campaign kan melangalang seli ren kuatisa. Kalangan uya pukon candidate kan me langata right tungol sign railen kiti sang len ni lukaban bongan mas silu teniat riakit riasak lemau so the sign and campaign man langalang neranen ususo teni mas payu riakit riasak lemau Kalanganan ko mo Mr. Stevenson ebilkak sansal mie sa unusus pulopul meleler sambar en usus kak register charan en ususo usus Kalangan title 9 and bukan kusunod na besem me apali ususen Congress Siyota mo itata register and we are witaran o usus me pulabulman me leler te pan lel sambanir isak walu mon teniranan ususo pan register ran silisak mon ranan ususo me we kite line be puri riau kit isak limau child taulier o se uye bakapakair ki mon be puri riau kangongnya ki rail mo pulabulkan ren koto o yata arai register Rano sota register ba ya Pohnpei register kan ya wita Rano iraka kususa national sota mai kalanganan ko mo ebilkak sansal takumkak tulaw kawewe uya benso unusus men eban lenlan wasan usus puenuya usus rano Kalangan election board kan ban kin awiyawi sa unusus kan ni kopa meirail pukoki apali anshaw me sa unusus man lella poyan usus sa unusus ban indang aman election board yata election board ban kilangatanan signature list entro unusus me kolokol o ma mia ban sign balasang atau online me mia aman ban tiang na ballot I usus o ulik bana ki tiang nan form ballot kan o katile tiang lole o I masal siang ni wasan usus ma uya sa usus mele la atasota tiarap eban mi kasalidaran kabano eban auteta unlisted David kaula o taula alena ballot iwiyata usus election board kan we kemele sa usus manet sang mas koto imemet kakuya wiki kosonnetan usus kosonete me usus rir me ban uyawi me we kisota aman ban kelang nainaman ballot teksil ko usus sa unusus man me naina ke voter ID me ballot te uya manamanta te mamauta kap usus kin wasan usus koros me mi nana election district ap ma san salata me na voter ID yo ko portar esudo ban muy enusus Pagwe ki wasame usus kiero rabanganale me got ko boreda. Ara makawan kan double boat usus pak riau. Election board ko bangla ma bor mia wo ko usus resfam ito ko usus kalangan. Kalangan ko mo en mie po watcher
o isene naman candidate na mia na poll watcher ni go wan suskan o wasan wato suskan ban anana kaptalong listeo me ban italong atan poll watcher me sota minan register sota ban may yang nan wasan abali suskan kawait pa narail ban uya poll watcher mimren chairperson kan me pukok ya pali usus o wata usus Kak sensal ma eban mi school ranen suso kalangan manamanen moidata kin mimren kabina o tarakter school tama kin uyaw ko to boyo kin mia school kai kin uyaw wasan usus rano o kabarin stosa toto maban tangatang rana nususu atabano accidentam serigano kameraila school kin kombal ra kalanganen komoy kompil ka kawait ma chonta daga national state o municipal kan kombal pilranen sus kalangan program director pwede ananen chonta daga national state o municipality kan ranyang uya aray usus te yang us neirai candidate kan imagan uyawu ko to president kabna o chief magistrate mayor kan kin kamanata awariyaw administration leave on neirai chonta kan poran kap yang usus o ran riyaw ong rail me yang pukogi apali usus pwede ko pakan kin wasik pasang raneu mon ranen ususo o belususen so mau kin apal raneu mon ranen ususo ime ran riau ki mia ora bangken tak mau ni raneu mon ranen ususo ora bangken tak mau kanangan kopa ma sangkoros pung ma megot sudah pung aramankan pakai gitu rane morane sudah sengka kapali ada. Aime kin ran riau ki orane nususa uya ran pariau me election board kan kin totok. kalanganen komoy epilkak sensal ta kompilkak kawewe mepit uya ben pakairan poitan sus ni ewe ko ban sus kan sang nan wasan wata sus kan Kalangan ang mona iban taula sabangu kayan purala ang pitak mo sabang pitak mo kaputan uyaw kin sekalap moy-moyo kung kalap po yung ran riyaw o awariyaw at minlibo ran riyaw ang tato kung kalap po yung chon tato kung nususkan maginapali ko pa nususkan Melel election board o tribal yan kak sabanguk Mia Central Committee mapukok yale sangren chairperson and wata ko kilala ususkan poitan aman candidate nindiray ko pakan pakair kin leloto o tapal check te pil kopur lang chairperson kan sekin purong kopur lang rail watakalang rail nambakan puen utan pung monaban ko lang nan computer murin met election commissioner bankin certify kamele le poitan sus ni ewe ko ba o staff man me ko ban walang radio station radio B6AH copy Popoitan usus and bakair on Wibakon. Election Commissioner Murin Tatokan Wata ko kilala usus ay saklar about certify unofficial result o katarong National Election Director o Murin Rani Saklamaw Director ban kita declaration and candidate kan mapoita. Bakair kan makin uyaw likin uyaba mesansal bawe
sotaban katrapa at totokpo. Roya pakair kaime. Chang likin kosantin totokpo. Kalangan. Kalanganen komoy. Agak sainsan mami ya kosantin sa palimong office. Maban na pali sa unusus kan maban kakachesong enusus bangkay. Kalangan program director Mia seban totongki songen inkyo pon kinsantin laban sa unusus kan me parato. Poran usus me parato poran usus me kakata masanaramasan sotoka kilang inkan bil songen tengiyo seban kin tatong kin maban kin sere pon kin santilapan sa unususkan lingan tengiyo niyaban lel pon kin santilapan sa unusus so eban kasaleta ingo uyaban tatawat pan kin uyawi mon abanale na palet osus may ban tatong ko voter ID seban kin koboreta kapin na voter ID yo wasame 2025 kilikililia ponia porer election board kan sota ban kiyang usus poe ususer ay imika sabang genu. Kalanganan komoy Mr. Stevenson puya kagawa wanay san sa lamakan. Mo na chaban kairala program watch. Miya saban mamukawait ong chonusus and Pohnpei. Mepit kasampal and yang usus parwatch ta usus watch. Kalangan ipagi negara-negara kecil chonusus and Pohnpei and wauna kiyo kasampal ki. Manaman Pilipil makauno kot katki yang manaman kecai. O katla o us is makomben en walianuk nan kongres na pesem hong serin pariao. Mona iban light te patola nanwal te uya eupuko ayan nanti yang susla. Mona iban uya ay tatongkan nerana ni susu. Minute riyauta iwaray nan siya makaban uya homusus an siya matiktigiya mamia omuran kalalabak me pit autaman radio program mot te ira yau me sota minan program mot akakak kalaleto ni email pohnpei.natcom@fsmnet.fm office phone 320-4125 mobile phone 920-1687 ibang prong kopre yang email pohnpei.natcom@fsmnet.fm office phone silu riau sero paye weu riau lima mobile phone the cell phone tuau riau sero wenu walu isu kalangan o asilili. Kalanganan ko mo yo kalanganan ko por karos ayay match makayong sa kalasam machay programen kapes Rahnwet nan Pohnpei programen kapes way rakap irakasampalakan mawiuyawi tepanuyawanan wain Pohnpei o sebachewan lukluka kupurakanan kachin sa pali radio V6AH ong nan kaunaptan program kasampal chekan lao lelewan so kalangan kasadelian.